Sithanda ukubingelelana sihlobo esithandekayo, sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Sisuka kwesinye isifundo singena kwesinye isifundo. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngizanxusa abangani bami labo laba esiza kuxoxa isifundo sona lesi labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Muhle uThixo ukuthi sihlangane kufundeni okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani sihlobo esithandekayo ngegama lenkosi, sisamukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu, okhulumayo uNozinhle Ndlovu. Siza kuba lomthandazo sisandulela isifundo sethu. Kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona ukubana sifunde ezwini lakho amaqiniso akulesi sikhathi. Sicela usincedise ngesiqu sikaMoya eNgcwele sizwisise lokho ofisa ukubana sibekwazi. Lapho kudinga senza izinqumo, sicela ukuncediswa nguwe Msindisi. Sikhuleka sithembele egameni likaJesu Kristu elingadanisiyo. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo ithuba esilitholayo. Kuleli viki isihloko sethu sithi sona isisekelo sikahulumende kaNkulunkulu. Namhlanje sifuna ukuye sixoxe ngendaba kahulumende kaNkulunkulu. Ivesi yethu indinyana yokwaziwa ngekhanda nguSambulo ngo-12 ivesi ngo-17. Siza kucela Mandlo usibhalele. Verse 17. Ngakho umgobho wamthukuthelela owesifazana, wasusuka usiyakulwa impi lenzalo yonke yowesifazana. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu babambelele lobufakazi bukaJesu, umgobho wema ekhunjini lolwandle. Siyabonga. Xa sibala livesi lesihloko lesesilaso zihlobo zami, sizwisisana kuyini esikutholayo. Vele empawubani zikahulumende. Nxa sikhuluma ngohulumende kuyini esikhuluma ngakho ukuze sizwisise ingxoxo esingayo namhlanje. Siyabonga. Ucacile lapho ukuthi olobayo uJohane utshengisa ukuthi kule mpikiswano ekhona la. Kunjani? Nxa kade kuliwa kucina sokulandelelwa abasele besenza lokho abakutholileyo ngokufundiswa lapha. Sifica ukuthi kulo drago ulisa inzalo yesifazana ngenxa yokuthi bagcina umthetho kaNkulunkulu. So isihloko isisekelo sikahulumende kaThixo. So sifunda ukuthi uNkulunkulu lo ule umthetho oyisisekelo sakhe oyiwe siyafunda ngawo kakhulu oveza ukuthi ungashiya lo mthetho ngawusabuswa nguye uyabusuhlubuke waya kwenye indawo. Safunda lapha ngebandla la izolo ukuthi lela namhlanje elizolo liphile njani eliphansi kahulumende kaThixo, laphikisana njani lalo udrago onguSathani ukuze kucineni sisale singamaKristu ahamba ngendlela kaThixo. Siyabonga. Ngwenya. Ekuqaleni asingeke sikhulume ngehulumende singakhulumi ngomthetho. Njalo. Ngoba kuyindlela yokubusa thize. Nxa obusayo kulomthetho olawulayo labo ababuswayo. Yikho ke uThixo laye ulomthetho wakhe. Sithinzeleke ukuthi uSathane aloba uthiwa usethukuthelo lwesifazane esiyalusana lokusele kwenzalo, injongo kuyikuthi anyathezele phansi umthetho. Angawunyathezela ngoba umthetho lo siza kunanzelela loba singene esifundweni ukuthi yosivezela ukuthi uNkulunkulu ngubani, akhonzwe njani, akhonzwe nini. uSathane angakukhipha khonokuyana umuntu usengazikhonzela iloba yini ayifuna. Right. uSathane alwa lakho ukukhonzwa kwaNkulunkulu nxa ngizwa kahle ngwena. So indaba ngiyokukhonzwa nguye ayefuna ukukhonzwa. Kuyini okunye okutholileyo Mandlo? Mina ngithola ukuthi lapha sithe sifunda ngeviki ephelileyo sathola ukuthi kulokukhanya esikuthola endlini kaNkulunkulu. Nxa abantu belandela uNkulunkulu endaweni yakhe engcwele utholakala ukuthi abantu bayigcina limithetho benze lokho okufunwa nguNkulunkulu. Siphila ngesikhathi sokubuyisana, i-Day of Atonement, okungangokuthi balaleli lababukeli leli liqiniso elakulesi sikhathi ukuthi umgobho uzondele labo abalandela uNkulunkulu, okungangokuthi kakungasimangalisi nxa kuyikuthi sihamba ngokuqonda senzile konke okufunakala nguNkulunkulu kodwa kungasihambeli. Right. Vele mfundisi Dube
uJakobe ngo-2 ivesi ngo-10 uthini? Uthi ungephula owodwa usuyephule njani? yonke. Ya. So usathane uyasinyenyela ekuthini sephule omunye umthetho athi lo wabethelwa emthini ngithi phela. Uthi ukuthi sesephule njani? Yonke. Sihlobo esithandekayo. Kuleli viki siza kuveza ubudlelwano phakathi kwethempeli likaNkuluNkulu elisezulwini lo mthetho kaNkuluNkulu lesabatha lalokhu buhlungu kumbe kuhlupheka okuzayo maduzane. Siza kutatisha sizwe ukuthi ilizwi likaNkuluNkulu lithi kuyini okulandelayo lisivule amehlo ilizwi likaNkuluNkulu sizwisise okwenzakalayo. Sike sikhangele lapha uSambulo ngo-11 ivesi ngo-19. Verse 19. Emva kwalokhu ithempeli likaNkuluNkulu lavulwa ezulwini, phakathi kwethempeli lakhe kwabonakala ibhokisi elingcwele elesivumelwano sakhe. Kwasekusiba lokuphazima kwemibane, lokudindizela, lokukhwaza kwezulu, lokuzamazama komhlaba kanye lesiqhotho esikhulu. Dube Ngwenya Mandlo sincedisane la. Kanti vele ithempeli lalimi njani? Elalapha emhlabeni lalo naleli lisezulwini. Kuyini okwakukhona njalo usichazele ukuthi kuvulwa lapha indaba ekhulunywa ngoSambulo 11:19 la kubonakalani? Kuyini okukhona lapha ethempeli? Ithempeli elisemhlabeni lalile izigaba ezintathu. Kwakulele kusasiba sithi outer court. Kube le okwakule i-altar yomhlatshelo, kuzoba le ndawo engcwele okwakulezi zibani lezana ulutho lesibani lwalembaxaza isikhombisa le tafula lesinkwa elalela amalofu angathi ulimi lwanamhlanje amalofu angu-12. Bese kusiba le veil elalisehlukanisa indawo engcwele nendawo engcwele. Indawo engcwele ke ngale khona lapho sithola khona ke aluba ivesi balayo kuvulwa. uJohane akasetshenziswa ngapha endaweni engcwele kodwa usetshenziswa endaweni engcwele kwakulomthokotho wesivumelwano wona owulibhokisi. Phakathi kwalo sasithola khona umthetho kaMlimo, sithole inqayilana yemana lentonga kaAaron. Isihlalo isidikiselo ke sale umthokotho kwakuyisihlalo somusa. Siyabonga Ngwenya ukuyibeka icace indaba le. Sitholani ke kulama verse esiwakhanyeleyo, Exodus 25:16, Exodus 31 lo 18, lo Sambulo ngo-12:17. Singavula khona ngapho ngemakhaya sizwe okunye esikutholayo mayelana ngethempeli leli lisezulu. Siyabonga. Sinanzelela ukuthi into evezwe kabanzi lapha yikubana kwabonakala i-Ark of the Covenant, umthokotho wesivumelwano lo okwakulomthetho kaNkuluNkulu phakathi. Sinanzelela ukuthi lapha nxa kulandelelwa kusiyafika ekulindawo sithola ukubaluleka komthetho kaNkuluNkulu okugoqela ngitsho lo mthetho wesabatha. Right. Dube. Okwenza umlobi azasikhanyisele ngokuthi okukhulunywa ngubaba uNgwenya lapha ukuthi isentsha yayimenjani. Right. Le ayibona isezulwini. Kunjani? Kuveza kithi balayela babukela ukuthi indaba yomthetho ayiphelanga ngokufa kwaJesu. Right. Ngoba izolo ithabaneli lana lisenzakala lalikhomba uJesu zabuya. Kunjani? uJesu sefile wahamba, uJohane setshengisa ukuthi umthetho nalona ovela ukhona khona kwela emhlabeni yiwo futhi osezulwini. Ngenye indlela umthetho kaNkuluNkulu ubusa emhlabeni lasezulwini. Ngani? Ngoba nguye umdali. Phakathi komthetho lokho esikhuluma ngawo kulapho kulonye umthetho ongala umhlaba osuyoyekele kodwa uveza ukuthi ngubani odalileyo, ngubani omele akhonzwe, ngubani omele akhonzwe njani. So kuqakathekile sikwazi ukuthi sifunda lapha ngokubana uNkulunkulu uthena abaza kunqoba ngaba ku chapter 12 verse 17 lapha ukubekezela kwabangcwele abagcina umthetho kaNkulunkulu ufakazi bukaJesu. So ngenye indlela esikutshengiswayo sibona ngoJohane kutshengisa ukuthi abaza kunqoba ngababambelele kumthetho nalwana owukhona izolo lalamhlanje kwala kusasukhona.
Siyabonga. Hey, indaba ethathekisayo le. Siyabonga uchazelwa kanje. Indaba yomthetho kayitshintshi. Asingeke sakhuluma ngethempeli singakhulumanga ngomthetho. Asingeke sakhuluma kwayiletha ngwenye. Uhulumende kukhulunywa ngomthetho. So indaba leyi simele siyifithizele. Usukuthintile mfundisi ukuthi kakutshintshi. Umthetho wona lo awubhala ngapi? Kuzibhebhe zamatshe laphana. Yiwo khona nga osezulwini i-original yomthetho. Kule quotation lapha Great Controversy page 434 ungakhona okutholayo labana ngwenya. Ukhuluma lapha udade kawayithi ugwalo The Great Controversy impikiswano enkulu. Ukhuluma ekhangele umthetho kaMlimu otholakala ethabanekelini ngoba ntithi sakubula ukuthi uMose kwathiwa yenza ithabanekeli elingumfanekiso walokho engubonise khona siphezulu kwentaba okusezulwini. So ngezinye indlela leyi kwakuyi model yalokho okukhona. Nxa eseloba lapha uthi umthetho kaNkulunkulu original. Right. Kakao anisaneze ukuthi nxa sikhuluma ngemali kuthiwa kulama fake. Wona kayisiwo fake. Original asomthetshelwa. Obese sitsho ukuthi lumthetho yiwo osenza sizwisise uNkulunkulu. Sikhumbule ukuthi yona lwana olokufana lalwana uMose kwathiwa alethe izibhebhedu abazi izibhebhedu zamatshe uNkulunkulu wabhala. So umthetho lo awuchiyananga lo wabhalwa nguMose. Ukuthi ke nxa kuyikuthi owabhalwa nguMose njengoba siyayisizwe imfundiso ukuthi hayi lo usiwabethelwe esiphambanweni. Kanti ubungasoze uveze uJohn bangasoze awuboniswa aluba ubethelwe esiphambanweni. Yikho lapha nxa esebhala ke ufithizela ubana lumthetho ungcwele, lumthetho kawutshintsheki, uyisimilo sikaThixo. So nxa ngezindlela nxa siwugcina mbijana uyasiguqula sigcine sifana loThixo. Hey madoda. Ubovula indlela bethu babuye bakufithizela ngama 1800s kwafika kibo mfundisi Dube babuyela ukuyadaditsha bathola ukuthi kulomthetho kade usiyekethiswa umthetho weSabatha. Mandlo lo mthetho lo weSabatha nxa sigcina iSabatha kusitshelani ikakhulu ngendaba yendalo ukugcina kwethu iSabatha. Siyabonga. Sinanzelela ukuthi nxa sigcina iSabatha liyisikhumbuzo sokudala icreation. So ngezinye indlela lisibisela kumbe lisikhumbuza ukuthi kukhona owadalwayo njalo bese lisidonsela ekutheni sibe kwazi ukuthi yena lo owadalayo kumele akhonzwe njani. Yikho ubona isikhathi esiningi uSathane uyawuzonda lumthetho ngoba nxa ubanjwe kahle akula muntu ongakhonza enye into ngaphandle kwalo owadalayo. Yeah. Dude. Ungikhumbuze ukutheni okwenza ukuthi umuntu ubone eguqela inkomo, right, umuntu asuka eguqela into ebunjiweyo eIndia bakhonza zonke izinto nje. Imbangela ukuthi kwasuka umthetho nowadilizwa nguSathane. Wona lo mthetho nalo yiwo osithethi uyinsika yehulumende yezulu, uyinsika yesiKristu sonke. Right. Umuntu angangena ekugcineni iSabatha ubungcwele bukaThixo buyamembesa abese ngconozwa ngosuku ngoba kuthiwa yiwo engiwuphelelisa ngawo abantu. So kuqakathekile ukuthi njengabalali ababukeli sifunde ukuthi nxa sikholwa uNkulunkulu osezulwini wadala izulu lomhlaba imithetho le10 akulo waphumayo. Nxa sithi ukweba kakufanelanga lokubulala yonke ingutheni iyefanana owayifakayo lokho efana kajintshanga. So umthetho kaMlimu asubambeni sisazi ukuthi uyi-character besimilo sikaThixo ngokwakhe bephambi kwethu. Beautiful. Okunye nxa siligcina iSabatha iviki ngeviki kuyasikhumbuza ukuthi thina sivelanga enyamazaneni. Ngoba uSathane isizathu efuna ukukhipha wenzela ukuthi lamanye ama-theories imfundiso lezi ezinye ukuthi abantu bavela kulokhu bese zisiba lesisindo. Kodwa ngeSabatha nxa simfunda ukuthi uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba kwenza ukuthi uluntu lube kwazi ukuthi imvelaphi yethu yiphi. Siyabonga sihlobo ezithandekayo. Nxa sikukholwa ukubana kule tempeli ezulwini asikukholweni ukuthi lo mthetho kaNkulunkulu ukhona. Kule mchokocho wesivumelwano phakathi kwa umchokocho wesivumelwano kule mthetho eli10 emele isimilo sikaJehova. Ake sikhangele uMateyu 5 ivesi ngu17 to 18 ukuthi umthetho lo mandlo
uyaguquka yini kanti yena owasinikeza umthetho lo uthini ngawo ivesi ngo-17 lo 18 verse 17. yeah Lingacabangi ukuthi ngilande ukudiliza umthetho labaprofeti. Kangilandanga ukubadiliza kodwa ukubaphelelisa. Ngilitshela iqiniso ukuthi kuze kunyamalale izulu lomhlaba kakusayi kususwa lutho emthethweni loba libadlana kumbe lichachana elilotshiweyo kuze kupheleliswe konke. ungakhangela umahubo 111 ivesi ngu-7 lo 8 uProverbs 28 verse 9 abese sithi lo okodla yes ukuthi alaleleni umthetho lo mthandazo wakhe uyakuba yini isinengiso indaba ngiyomthetho sibalela leyana verse umahubo 111 ivesi lingelika 7 lo 8. Imisebenzi yezandla zakhe ithembekile ilungile zonke iziqondiso zakhe ziyathembeka zimi kaziguquki nini lanini zenziwa ngeqiniso langobuqotho. singakhangela u-Ecclesiastes 12 verse 13 umchumayeli ngo-12:13 lo verse 14 lo 1 kulama verse izihlobo zami kuyini esikufundayo budlelwano bani phakathi komKristu lomthetho? Kimi kuhle kwafika ingqondo yokuthi umuntu othi uNkulunkulu uyamazi Right. emkhonza As long as umKristu angeke aphikisa okubhaliweyo. Right. Ngoba uJesu ngakhe mathupho ngesiqale ngayo kuMateyu 5 lapha verse 17. Uthe kangizange atshintsha right. umlayo labaprofeti. Bona labana abahambe endulo babhala iBhayibheli angizange atshintsha. Uverse 8 nathina ngangcono ukudlule izulu lomhla uyafunga umuntu omdala. Yes. Angikhulumi ngokhokho lobhengula labo bantu bochaka. Ngikhuluma ngomuntu omdala owadala uthwa uNkulunkulu. Oh, yes. Uthi ngcono ukudlula lapha engihleli khona ezulwini. Yeah. Lasemhlabeni kulo badlane lilodwa ichata nje. So uJesu lapho uveza ukuthi ilizwe laphuma kuye linaphakade njengayo naphakade. Hey. Kalitshintshi. So nxa singabaKristu, nxa singabakhonza uNkulunkulu balaleli lababukeli, asifundeni ukwamukela izwi kaMlimo ukuthi lokho lingajintshanga. Nxa uGenesis 1 verse 1 wabhalwa engajintshanga, kuze fika kuSambulo 22, kumele kube njalo ngokuthi ixola kunjalo kajintshanga. Awutshintshi. Point eqhathekileyo nale mandlo. Ukungezelela khona lapha sithola ukuthi umthetho kaNkulunkulu kufanele siugcine yiwo umlando womuntu ovezwe kumchumayeli laphana. Khethekile ukuthi siphakathi komomo onjani balaleli lababukeli. Imithetho kaNkulunkulu kufanele ukuthi ugcinwe ngoba uveza isimilo sikaNkulunkulu yonke ngokugcwala kwayo maforo. Singagijimi ngowodwa sichiye eminye kodwa sigcina sigcizelela ukubaluleka ukuthi yonke iqhakathekile ngokufanayo. Ngokufundiseke yathi lo wathi awungafebi ngiyathi ungatshozi ngiyathi kugcinwe isaba. So umthetho wonke okaNkulunkulu umi ingunaphakade yonke. Ufikela ilokho la. Yes. Angithi sikhulume ngesihloko esithi sona insika kaHulumende kaNkulunkulu. Right. Silensika zaHulumende zemhlabeni. All right. Angabona umuntu mnofika aye kuHulumende wakhe obusa afika athi mina mbona nizagcina le lo kangugcini lo ale lokho ekhona ngekwejele. Yeah. Akuvumi Gcina yonke. ngenxa ukuthi uNkulunkulu uhlezi ngalo kwamayezi sesingamdelela abathandekayo. Hayi umndimi kasisize. Nxa senelisa ukuhlonipha uHulumende bemhlabeni esibanikwe nguThixo. Kukanganani umnikazi kaHulumende wakuHulumende bonke. Yes. So asiqapheleni isihlobo esithandekayo. Bengisathi uJohn Wesley ulamazwi amanye athathekisayo ngweni. Uthini nxa ekhuluma ngendaba yomthetho? uJohn Wesley nguye lo wasungula ibandla lamaWesile leli Methodist. Uthi yena iloba uthi sonke isigaba somthetho kudingeka ukuthi sigcinwe. Ngesikhiwa uthi enforced. Uthi kudinga ukuthi sigcine ngiluntu lonke kusizukulwane sonke kungakhathalekile isikhathi, kungakhathalekile indawo, kungakhathalekile umumo, kungakhathalekile inguquko esikhona emhlabeni. Alright. Uthi lokho inguquko ngakubalisa akulamandla ekuguquleni ekuthina abantu bangagcina umthetho. Uthi umthetho akula sigaba kumele ukuthi sisenze singawugcini. Ngezinye indlela kuthi ukuthi umthetho kumele ukuthi ugcine engunaphakade yonke. Siyabonga. Kulalokho abakuthi bona imkhuba i-ceremonial law le moral law. Ungasahlukanisela ukuthi kwahlukana njani? Ya kudinga ukuthi sibili njengabalali abukeli sivumo engcele ukukhulume lathi
yikho lapho abaningi abacatsha khona Right. abathi bona asayigcini ngoba uJesu wafa esiphambanweni. Alright. Kule mithetho eyayifakwe ebhokisini kodwa ibe ngaphandle ingangeni phakathi kwebhokisi kule elishumi eyayifakwe eceleni ethi amaseremoni ayikhomba ukuza kukaJesu Alright. oyemhlatshelo Alright. kodwa ke yayiphakathi ebhokisini yiyo kuthiwa immoral emile naphakathi ukubele sibe kwazi ukuthi kayitshintshanga leyana yayikhomba ukufa kukaJesu imvu yahle yamukufa mzwana isifa yatshengisa ukuthi kasafi akusakuchithwa igazi nguye sekuchitha igazi leyi eyiyo ebambe insika yomhlaba lezulu i10 commandments ilokhu imile ngoba iBhayibheli lonke libhalwe leyame khona pha so kayitshintshi ngoba uJesu engajintshi Yiyo le ekhulunywa ngungwenya lo John Wesley angithi yes, phela. yes. Ama-ceremonial adlula. Asikubambeni kucace khona lokho babukeli labalaleli kuzasisiza. Asikhangele u34 uExodus 34 ivesi ngu5 lo7 lo Roma ngu7 ivesi ngu11 lo12. Sike sikhangele indaba yomthetho ubudlelwano bomthetho kaNkuluNkulu lesimilo sikaNkuluNkulu. Exodus 34 verse 5 to 7. uJehova wehla ngeyezi wema khonapho laye wamemezela ibizo lakhe esithi uJehova. Wadlula phambi kukaMosi ememezela esithi uJehova, uJehova uNkulunkulu olesihawu lomusa, ophuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho, olothando olungapheliyo kuzinkulungwane, ethethelela ububi, iziphosiso lezono, ikanti abalamacala kabayekeli bengajeziswanga, wehlisela ububi baboyise phezu kwabantwana laphezu kwabantwana babantwana kusiya kusizukulwane sesithathu lesesine. Alright. Sihlanganise lo Roma ngu7 ivesi ngu11 lo. Kulama verse akusitshelani ubudlelwano ungasibalela bese sixoxa la ubudlelwano bomthetho kaNkuluNkulu lesimilo sakhe. uRoma 7 ivesi ngu11 lo 12. Ngoba isono sithatha ithuba elalethwa ngumlayo sangikhohlisa, wathi ngomthetho sangibulala. Ngakho ke umthetho ungcwele, lomlayo ungcwele, ulungile njalo muhle. Ya kuhubo lika 89:14 Psalm 119:142 kusakwanza bakhuluma ngokuthi umthetho ulungile ucacile ngithi phela ungcwele njalo. Right. Sibudlelwano bani ngwe? Now sizananzelela ukuthi kulobudlelwano obukhulu kakhulu phakathi komthetho kaNkuluNkulu lendlela esiphila ngayo phakathi komthetho kaNkuluNkulu lathi. Ngoba umthetho kaNkuluNkulu yiwo osixhumanisa lo Thixo. Ngoba alukuthi kusesimazi uthi uma lingithanda gcinani imiyalo yami. Asiyigcineli ukuthi sisindiswe kumbe ukuthi sithole ifavor kuNkuluNkulu, kodwa siyigcina ngoba lo esesimkhethile esimthandayo uthi senze njalo. Ngakho ke kufana lo mntwana akagcineli umthetho wangikhaya ukuthabisa abazali, kodwa ugcina ngoba yena uthanda abazali abamnika umthetho. Angithi phela abaningi inkulumo ilethayo bajayele ukuthi ikakhulu ibandla lensali linaligcina umthetho kumbe ligcina isabatha ngoba lifuna limasonza ukuthi ngama legalist. Singakubhalansa njani lokhu? Kumbe ngulethe ngalindlela singakaphenduli lo mbuzo ukuthi abaningi baletha zizathu bani zokungagcina umthetho kaNkuluNkulu? izathu ezikhona esinye ngezokuthi uJesu esifa wahle wathi sokulomusa grace Masibesisikho nxa sibekhuluma khona bathi kule grace. Yeah. Wena ogcinayo bathi awuphi awamukelanga umusa. Alright. Usuzibuza ukuthi kanti ngumusa bani odiliza isisekelo sombuso? Right. Ngoba nxa uhulumeni wemhlabeni lapha angathena nginika umusa ukukhulula abantu ejele amnesty. Right. Ukukhupha umuntu ejele ngeamnesty akudiliza umthetho kahulumeni. Right. Ungaphuma utshontshe kwampana uyabuyela futhi phakathi. Umthetho wafuthi ujamele phandle. Okunjalo. Ukufa kaJesu kwakuzosusa isono somuntu ukuthi evuma ukuthi Thixo sesisusiwe, kodwa umthetho walokho ulecala nxa uphambanisa. So ikucatsha ngomunwe ukuzama ukuthi uSathane asivale ukuthi uJesu kufa kwachitha umthetho kwakuchithanga, ngoba kwenza afu uJesu yikuthi umthetho uthi kumele kuchitheke igazi ukuze umuntu asile. So wafa ukubhadala ukuthenga umuntu ukuthi kasafi sokufemile ukuthi angene kuphileni. Umlimi kasize sifunde ukuthi umthetho ulokumile ngoba uyisimilo sikaJesu.
isimilo sikaJesu asidiliki ngenxa yokuthi umuntu sewonile. Umuntu uyalokho enguJesu engcwele njalo. hey Ukungezelela khona phana kumfundisi. Abanye bathi umthetho kaNkulunkulu vele kawugcineki. alright Kodwa sithola ukuthi uJesu ephila kulomhlaba wasivezela ukuthi umthetho uyagcineka. Thina njengabantu singawugcina umthetho kaNkulunkulu sincediswa nguye uNkulunkulu. right Angithi ilizwe lelizwe lomthetho walo. Angaze ngizwe umuntu esithi mina sengisuka elizweni lakithi ngoba lo mthetho okona kuleli lizwe lakithi awugcineki. yahlala khona Siyahlala. Now, aluba sisanelisa ukwamukela umthetho wamazwe siphila kiyo kukangakanani umthetho womdali ngoba umlimi akasincindezele akakucabanga ngembukelo lomlaleli ukuthi nxa elizweni ophila kilo uhulumende wakho nxa engavuka sithi akusela mthetho lamhlanje incithakalo engaba khona ingaba ngakanani. So uNkulunkulu ufisa ukuthi sibe ngabalungileyo sifane laye yikho sinika umthetho wakhe. izihlobo ezithandekayo vele sikutshoyo ukuthi umthetho kaNkulunkulu awuguquki awutshintshi uyahlala umingnapha ngoba uveza isimilo sikabani sikaNkulunkulu. uNkulunkulu kaguquki nguyofana izolo namhlanje ngunaphakade angithi vele right. uJohane afitize lapha nokuqala asayibala ngo5 verse ngo3 uthi Yes. lolu uthando lwaNkulunkulu ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu njalo kawunzima. right Akawunzima ngoba singaba lothando nxa ulothando lolutho oluthile akulanto enzima ukuthi wenze. Umuntu olothando uyenza izinto. Singamthanda uNkulunkulu uyangena phakathi kwethu siyawugcina umthetho. yazi uyangikhumbuza mfundisi into yobunzima yona lezi hlobo ezithandekayo ukungagcina umthetho kaNkulunkulu kunzima kuyadula ya ukuthi ube lisela kuyadula sokuhamba ucatsha akulanto ebuhlungu njengokuba lamakhosikazi amabili imali yaphela phela angile so kuba loyedwa ulandela umthetho kaNkulunkulu kunjani kuchipile kulula so ukulalela umthetho kaNkulunkulu hlobo zami kulula. Ake sikhangele ngwenya indaba yesabatha lomthetho indaba yesabatha lomthetho khangela uSambulo ngo14 verse ngo6 lo7. Sambulo ngo14 iverse nge6 lo7. Ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni ilevangeli elingapheliyo ukuba ilichumayele kulabo abahlezi emhlabeni lasezizweni zonke lasezizwananeni lasezindimini kanye lasebantwini. Ngelizwi elikhulu yathi, mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Khangela 11 Sambulo ngo4 40 Sambulo ngo4 yes verse 11 sorry yes iverse ngelika 11. yes Ufanele Nkosi yethu loNkulunkulu wethu ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla ngoba wena wadala izinto zonke njalo zadalwa ngentando yakho njalo zilabo ubukhona bazo. budlelwano bani phakathi kwendalo lesabatha lomthetho kaNkulunkulu? Ungabala uGenesis ngo2 iverse ngo1 usiya ku3 uthe seqedile ukudala angithi phela waphawula usuku walubusisa walungcwelisa walubeka eceleni. Ubale uExodus 20 verse ngo8 usiya ku11 uthi wakhumbula usuku lwesabatha ngoba ngesuku ezisithupha ngadala izulu lana nomhlaba ungenza imisebenzi yakho. So kulama verse la budlelwano bani sibutholayo lapha ngwenya phakathi kwesabatha indalo lomthetho kaNkulunkulu? Kumthetho wonke umthetho osivezela uThixo njengomdali umthetho wesine umthetho wesabatha ngoba uthi siphumula ngisakhumbula singagijimela sibele emva kuGenesis ngale eseqedile ukudala anti umuntu waba ngokucina ukudala wasephiwa amandla ukuthi abuse phezulu kumbe abe ngumanager kumbe abe nguye ozagcina lokhu okudaliweyo. uNkulunkulu wahle waqala umuntu usuku alubona olulandelayo waqala ngokuphumula. uNkulunkulu efuna ukumtshengisa ukuqhakatheka kobudlelwano bakhe layo uNkulunkulu ngoba ngesabatha yikho lapho esihlangana khona singumzimba kaKristu simdumisa ke isabatha ke lena bese sivezela ukuthi uNkulunkulu lo kade ungubani akasifani labanye uNkulunkulu ngoba lo wadala kunjani iyo sivezela ukuthi uNkulunkulu wadala usivezela ukuthi simkhonze nini simkhonze njani. Right.
So singalahleka ke sabatheni ekugcineni kwesabatha. Yikho ke sithola sesikhonza iloba iluphi usuku, sikhonza ngendlela esifuna ngazo thina ngoba asisalalelanga ukuthi yena umadala uthi simkhonze njani nini njalo. Umthetho lo sotsho ukuthi ule ndaba eziningi kakhulu kule uloded kakulede ngale ndlela kuyini okunye sikutholayo. Okunye sinanzelela ukuthi umthetho wona lo wesabatha uveza ubudlelwano bethu loNkulunkulu ukuthi singabakhe siza kubonakala ngokugcina wona lo mthetho uyisibonakaliso phakathi kukaNkulunkulu labantu bakhe maforo. Yikho uSathane silwa lawo. Uthinta enye into nxa isibonakaliso uluphawu uyisayini kunjani angithi inkomo ziyahlekwa zifaka uphawu kuthi lezana ngezakodlodlo lezana ngezakodube ngezakomoyo zaziwa ngophawu umlimi uthena isabatha leli eliyinziki phakathi komthetho wakhe elithumi uthi yilo livezayo ukuthi ababi ngobani ngoba lizazondwa ngumhlaba wonke kusale kuphela abantwana bakaNkulunkulu mina ngiyakhule ukuthi umlaleli lombukeli kabe ngumuntu kaNkulunkulu lathi sila ngoba liyatshengisa ukuthi laba ngabakobani ngenxa ukuthi asikhethi sithatha wonke umthetho ngoba uNkulunkulu uphakathi kwawo wonke nguye owudalayo futhi uzafica ukuthi wabhala ngomuno wakhe phezulu kwelitshe manje liyazi ngabe wayebhala enhlabathini ngabe isima-theory akhona wathi ngizabhala into engacijekiyo futhi ngingathuma umuntu ngizibhalele ngedwa ngoba ngabe wathi uMose kodwa uMose wazibhalela wabhala yena wanikeza kubhaliwe so ngilapho ukuthi ngiqinise abafowethu lathi esilapho ukuthi bathandekayo indaba yomthetho kaNkulunkulu lesabatha into yinye ngoba umthetho nguNkulunkulu isabatha ngelikaNkulunkulu ubungcwele bakaNkulunkulu busesabatheni yikho eqinisa lapho ukuthi singawuyekethisi ngoba yiwo khombela abantu ukuthi odalileyo lothungamelayo lothungamela impilo ngubani okunye khonapho sinanzela ukuthi anti kule mthetho wakhuluma ngama ceremonial laws ebebhalwe kuma scrolls right kodwa umthetho esilungithi the law was engraved ansakhumbula ukuthi uMose evela thatha umthetho wathola sokukhonza ithole wawisela izibhebhedu zaqhamuka ukuqhakatheka kwawo uNkulunkulu akuveza ukuthi phambili ngalokho ukuthi Mose baza amatshe ubuye futhi ungabhali Mose ukopa okusematsheni akuqala ngoba ukwanisa ukubhalela itsheni uNkulunkulu wasebhala and kunziki yomthetho wakhe sesithola isabatha abe sesithi yena uJesu isabatha lenzelwa umuntu ukuthi aligcine umuntu wonke owaziyo ndlaleleyo engumuntu wenzelwa yini isabatha ukuthi aligcine ukukhangelelwe ukuthi agcine isabatha ayisilo lamaJuda yebo nxa usunjalo bafora ukuthi ukhuluma ivesi ethi isabatha lenzelwa umuntu umbuzo engibalayo ukuthi khathe ongasaligciniyo ungokaba ngoba umuntu wadalwa wesuka kuAdam noEva ngumuntu omele agcine isabatha ngoba kuthiwa lenzelwa yena kusho ukuthi ongekho phakathi kwalo kasesengumuntu sezikhethwa ngumuntu kodwa ngiyakuphotha sonke singabantu lapha ngithi yes man sifithizela indaba yokuqhakatheka kwesabatha ungananzelela isabatha liyasidonsela kumdali uNkulunkulu wasidala futhi waphinda wasihlenga khona lokho kudalwa kwethu lokuhlengwa kwethu yikho okuyinsika yokukhonza okuqotho indaba emqoka lapha indaba yokuthi kukhonzwa abani nxa singayilahla esabatheni khona lapha silahlekile insoro yakho nanko kunye uthi lapha isabatha lisixhumanisa lokuphelela okwakuse Eden lisixhumanise lenkazimulo eJerusalem elitsha bese futhi lisixhumanisa lomuzi kumbe lomhlaba omutsha ozayo ngoba lasemhlabeni omutsha isabatha liza kugcina azangu 66 uyafakaza right again silethe balance la alikaze likuzwe yini abantu bethi lina lizigcina umthetho lina ligcina isabatha ukuthi lisindiswe otsho njalo simncedisa njani sisindiswa yini ngokugcina isabatha hatshi balalela babukela umuntu osindisiweyo uveza ngezithelo zokuthi usindisiwe asisindiswa ngesabatha sisindiswa nguJesu wesabatha so okwenza siyoligcina isabatha lelibhaliweyo yikuthi sesisindisiwe nguJesu phakathi kwethu nguyethi nxa selikimi mina ngiphila ngalindlela kufana lomuntu wamadlozi ngike mbuyele singaphenduka abanye lokho besesekuko kule dlozi ekuthiwa ngelenyoka elinye ngelendwangu ofikela ngelenyoka uhamba ngesisu la nxa elethaye elesuthi uyahamba ngesisu ngoba selabadala umuntu osengenwe nguJesu esikhuluma ngaye lo owadalayo
uzaligcina ngoba uJesu lapha khona ugcina isabatha. So sisindiswa ngomusa wesiphambano sikaJesu osenza sigcine imithetho yakhe ngoba nguye phakathi kwethu. Hey. So ngithanda sincedise futhi Dube lo munye ngoba bakhona abanye abangaligcini kahle isabatha lakhona. Simele sibancedisa ngithi be omcabanga ukuthi usindiswa ngalo. Asola abanye abantu bonke abantu sebengaba wrong kunjani legalistic approach nthemba kwezwakala nzami kokuletha. Singamncedisa njani ukuthi kube le balance? Siqale siye kubani ukuze sigcine umthetho lo. Uhlupho ukuthi sisuka sizigcinele isabatha. Sifuna ukuthi simake ekupheleni kosuku sengimaka ukuthi kangikhulumanga kuhle kubi kangenzanga lokho yikho uJesu aza athi futhi inkomo yakho nxa isithi yawela emgodini uyayichiya yini ukuthi usayisabathene enkonzweni uyayikhipha anti isene emergency kufanele ukuthi usufikile emzini wami sesidlile ulambile ansoze ngithi nje isabatha sokulisabatha ansoze ngulungisela ukudla anti bekungaplanwanga lokho yana so kodwa nxa ukuthi ngumlegalist nyathi inkosi kubusise umuntu uzambusisa njani elambile siza kubone kuphi ekutshoneni kwelanga so singaligcina singela Jesu siza kwenza okudlulisa amalawulo kodwa sizaligcina silo Jesu uJesu nguye olawulayo ukuthi isabatha ligcine uthi lingenzi imisebenzi yenu ngesabatha kunengi kubalisiwe so thina ke kasamkeleni uJesu ngaphakathi ke uzasincedisa ukuthi isabatha siligcine njani ukuze singadlulisa amalawulo ibalance yona lana nthemba babukela abalaleli siyakuzwa asiyeni kuJesu uzasitshela ukuthi siligcine njani mandlo usambulo ngo12 ivesi ngo12 lo vesi ngo17 sike sikhangele indaba leyi umfundisi uDube kwakhuluma ngoPaul kaNkuluNkulu ake sike sikhangele imaki yesilo imaki yesilo kumbe uPaul esilo ukuthi iluphi sike sibalela amavesi verse 12 ngakho ke thokozani linamazulu kanye lani elihlala kuwo kodwa maye kuwo umhlaba lolwandle ngoba omubi useze phansi kini ugcwele intukuthelo ngoba uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane verse 17 ngakho umgobho wamthukuthelela owesifazana wasusuka usiyakulwa impi lenzalo yonke yowesifazana labo abagcina imilayo kaNkuluNkulu babambelele lakubufakazi bukaJesu umgobho wema ekhunjini lolwandle usambulo ngo13 verse 7 13 verse 7 Sasiphiwe amandla okulwa impi labangcwele kanye lokubanqoba saphiwa lamandla phezu kwezizwana zonke labantu lezindimi kanye lezizwe zonke ake siwahlanganisa amavesi la siphumele indaba ecacileyo ukuthi la mavesi okokuqala aveza njani ulaka luka Satan ehlasela abalandela uNkulunkulu abagcina singakakuvezi asibuyeleni futhi emva sinanzelele babukela balala ukuthi lesi is prophet kusetshenziswa imfanekiso aluba esiprofethini kukhulunywa ngowesifazane kukhulunywa leba ngebandla sizananzelela ukuthi kusambulo khona lapha siphiwe abesifazane ababili kulesifazane simthola kusambulo ngo12 okhanya econjwe abamuhle ungomele ibandla leqotho sekhala kusambulo 17 sitshengiswa lumfazi owesifazana lo ogqoka ububende ozicecisileyo yena ngokunye okunengi okuveza okuthiwa amakhosi omhlaba wawadakisa kuvezwa ibandla elihlubukileyo kumbe lilahlekileyo so ke lapha ke uDracula uthukuthelela nxa iBhayibheli ngakubeka kucaca ukuthi owesifazana ngowesifazana olungileyo so olibandla eliqotho yilo ke elithukuthelelwa ngowesifazana lo ngoba kuthiwa bagcina umthetho right ngezinye indlela anti sikhuluma ngohulumende la sisekelo sakahulumende kungumthetho right uSathane ke akalandaba loluntu kodwa le ndaba la ngumthetho ngingagcina umthetho sengimxhophela ihlweni usezaliswana lami yikho kuthiwa ke ulwisana lalo owesifazana ngoba elwisana lo mthetho kaMlimo sike sathi sisungula la siyabonga wayichaza indaba yena leyo umthetho ukuthi umthetho Dube
wawuveza ukukhonzwa kwaNkulunkulu. Indaba elapha indaba yokukhonza. Yeah. Angithi phela ukuthi likhonza bani. Laba balandela uJesu bakhonze yena ukubekezela kwabangcwele. Ake sekuhlanganise iphume kahle indaba le ukuthi uSathane ufuna kuphume iqula labantu abakhonza bani abenzani. Selokhu sikhulumele ukuqaliseni ukuthi yena uyalwa uchitha umthetho kaNkulunkulu ufuna ukuthi abantu bakhonze olunye ulutho Isilo right. Nxa bekhonza enye into uvele nguye abathungamela. Kunjani? So kuza ngena isilo lo muntu okhonza inkomo yamadlozi lo muntu Alright. okhonza noma into ethatha indawo kaNkulunkulu iba ngoyesu zibumbele yona kodwa yena uhlose ukuthi ekucineni kukhonzwe lo afuna ukuthi athungamele inkonzo ezingekho kuThixo ngokubulala umthetho kaNkulunkulu. So kuzaba namaqembu amabili lapha abazalalela ukukhonza ngenye indlela engaso kaNkulunkulu labazasala bekhonza uNkulunkulu. Yikho kunika imfanekiso laphana yesilo. Isilo esinye saphuma phakathi kwamanzi esaqala esinye esocisa siyaphuma emhlabathini. Kutshengisa ukuthi kule engathi isystem yezinkolo ezabakhona eyadonganyelwa nguSathane ukuthi abantu bakhonze ngendlela yalo uphuma phakathi kwamanzi amanzi amele abantu abanengi. So isystem yokukhonza ephuma phakathi kwabantu abanengi but emhlabathini uhulumende osuke lapho ngalabantu khona babuye bahlangana babumba lo hulumende. Kuyaveza nxa siqede sifunda ukuthi uSathane uzaba le system ezalungisa ukuthi abantu bakhonze bephansi kwayo idiliza inkonzo kaThixo. Ukwengeza khona phana maforo ungabala uSambulo 13 verse 4 Right. uthi bamkhonza uDrago owapha amandla kusilo. Right. Basikhonza isilo besithi ngubani ofana lesilo ngubani olamandla okumelana naso na. Now ungayiDaniel 7 ngale uDaniel bolizile ukuthi isilo sesine owasibonayo singumbuso wesine ozavela emhlabeni. So ngasikhuluma babukeli labalaleli ngasikhuluma ngesilo lapha asikhulumi ngesilo ongahlangana laso sikhuluma ngombuso. Kulombuso thize abaza ukhonza abantu oza legislate kumbe uzafaka imithetho ephambene loThixo ukuthi uMandlo eqaliseni laphana ephambene loThixo ngoba nxa ukuthi sebekhonza abantu ukuthi bakhonza uDrago nguSathane. So uSathane ufuna ukukhonza okuphiwa uThixo kususwe kuThixo kusiwe kuye. Ukungezelela khona lapho ulaka lwakhe futhi luvezwa ukuthi isikhathalazo sincane mafoko. So ngaleso sizathu wenza konke okusemandleni akhe ukuthi nxa kulabantu abangabathatha abafaka eqembini lakhe bebe banengi okusinika insilela abalaleli lababukeli ukuthi nxa uSathane sebenza ngamandla amakhulu kambe thina kungani siyekethisa kangaka yena lapho uyabona abelolaka sibili ukuthi isikhathi esincane. Ngiyacabanga ukuthi imfundisi ngalathi siyenza umsebenzi kaNkulunkulu ngamandla amakhulu ngoba isikhathi sifitshane. Kunjani? Ngozi bani ekhona ekuhlanganiseni ibandla lezombusazwe. Nxa sikhangela indaba le isilo lesi kuyahlanganiswa lapha indaba zokukhonza lezombusazwe bese ku-enforcewa kufoswa abantu ukuthi bakhonze lesisilo. Ungakhangela uvesi ngo8 u12 lo15 kuSambulo ngo13 khona phana kuyasichazela inkozi bani. Kuke kwenzakala izolo ngo538 uJustinian owayebusa eRoma wathatha amandla akhe okubusa wanika kuPapa. Upapa ngisakhumbula ukuthi ubusa kwezonkolo. Inhlanganiso yona leyo ingabanjalo abangcwele abaqotho bayahlukuluzwa ngoba isystem leyi izabe isihlanganisa esikubiza ngesilungu sithi paganism ukukhonzwa kwezithombe lokukhonzwa kwaNkulunkulu. Akuhlangana uNkulunkulu uthi mina nguNkulunkulu I'm a jealous God. So ke inhlanganiso yona leyo izaba yabangela ukuhlupheka kwabangcwele kakhulu emuva ngale babulawa inkulungwane eziningi. So ke uzananzelela ukuthi kuza isiprofeti lesizaziphinda phambili idlana ngalo ngafunda uMathewu 24 lo Daniel chapter 12 uza kwenza ungabala uDaniel 7 lapha ukuthi uzazama ukutshintsha izikhathi lomlayo. Umlayo okhuluma ngesikhathi ngoweSabatha ngezindlela yiwo azawutshintsha ikuthola ukuthi lamhlanje sokulamaqembu amabili kuleqembu likhonza ngeSabatha kuleqembu elingakhonzi ngeSabatha. Already kuyasitshengisa ukuthi sokulamaqembu amabili akhona uSathane amabili. So Inamenza ukuthi ngwenya inkunzi ezimbili ngeke uzifake esibayeni kusebenza. Right. Lapha singathi thina
ezenkolo ezihlangane lezomhla akuhambi vela akuhambi okunye kugcina kungasaphumi khonapho. So inkuthazo mandlo esilethayo ukuthi izihlobo ezithandekayo into le asimelaneni layo kube lenkululeko yezokukhonza kungahlanganiswa kungabi lo muntu ofoswayo ukuthi akhonze ngapi loba ku right njani khona lapho kumele kungabi lo muntu obanjwa ngamandla ukuthi akhonze ngoba imbali isivezele ukuthi lapho kusetshenziswa amandla ukukhonzeni akuhambanga kuhle. Kukhona ongakwengeza lapho umfundisi wami? Ngikhangele indaba yokuthi uSathane kuthiwa uyalwisa ukuthi ukukhonza okunika uNkulunkulu kusukela kudala umhlaba ngabe kubuya kuye. Yikho esebenzisa ukusebenzisa isystem zokubusa umhlaba ukuthi zihlanganise lokukhonza. Nxa ungakhangela kathesi kulokukhonza okwenziwa ngabantu abesintu abasebenzisa isintu abathi bona kulokugcina kosuku lokuthi kwakulinywa bese kubuya abantu bazikhonzela uNkulunkulu begcinisa abantu ucotha khona nxa usuhamba walima usuphamanise oNkulunkulu babo. Yikho ukuthi kungahlanganiswa ukubuswa komhlaba lokukhonza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akulofileyo ngabe uyagcina abantu umthetho njalo. So kuqhatha njengabaKristu sihlale sigxile elizwini sime kulo ukuthi lanxa sokusiba lezinye inkolo sikhuluma ukuthi hayi sidalwe nguNkulunkulu sikhonza uThixo okunye kuzabuya kusifundisa ukuthi sikhonze njani sime ngokuthemba inkosi. So uSathane ulwisa ukuthi uphawu lwesilo isilo kuzaba yisystem yokubusa ephikisa lo uNkulunkulu ezaba yiyedonsela abantu thina sime ekukhonzela uNkulunkulu singabe ngabantu abamukela ukukhonza okudalwe ngomunye umuntu. Hey uyilethi icace lindaba singakhangela ukuthi kuveza ukuthi uSathane unozuthe uthukuthele isikhathi sifitshane emuva ngale ungakhumbula oConstantine ukuthi kade kuze ukhonzo ngesonto kuqalise njani kuqalise kuthiwa hayibo kanye nje ngenyanga sikhumbule usuku uJesu avuka ngalo kwakukuhle lokhuyana akulanto embi ngakho kodwa uhlupho ukuthi isystem leyi yasuka yasithatha amandla okukhonza kwathiwa asesusiwe sabatheni afakwe esukwini lwani olokuqala lweviki. Ungakhangela ke namhlanje kulabantu abazelwe usele 60 years uzelwe ekhonza sithi ngesonto. Nxa ungakhuluma la ngesabathu ubone ngani uyabe sechitha isikhathi sakhe siningi kakhulu aluba engakumkela lokhu uThixo akutshoyo. Ubona kungcono ukuthi abambelele kulokhu azalelwa ngikho. Ihlobo ezithandekayo akulani lokuthi sizalelwe ngapi kuya ngokuthi uThixo uthini. uThixo ngathi isabatha kaligcine lingcwele kathi ukuthi kalethu umzekeliso umthetho ukubeke kwacaca emthethweni wakhe kakhulu insuku zokungazi wazibekezelela sihlobo esithandekayo. Yes Mandlovu ufuna ukuthi Mina bengifuna ukuthi lapha ukwamukela uphawu lwesilo leli ngabantu abazayekela ukwamukela udaba lwengilosi ezintathu. Nxa lusiza kuthi ukuthi balaleli lababukeli kumele senze izinqumo. Nxa singasenzanga isinqumo esifaneleyo lolu phawu sizalwamukela olumisana lumelana lemthetho kaNkulunkulu. Ngezinye indlela nxa uNkulunkulu ebeka lakho kuyabeka nga. So ngesikhathi esiphila kiso silalo udaba lwengilosi ezintathu okumele silwamukele siphile ngalo. Ngiyabonga Mandlovu faka lapha mfundisi ake usichazele indaba lezi udaba lwengilosi ezintathu. Summary sikhuluma ngani? Sikhuluma sithatha kuSambulo ngo14 lwana uqalisa kuverse ngo6. Yes. Uzafica ukuthi uNkulunkulu laphana usinike isambulelo sokubana ngesuku sokucina kuzaba lezigijimi okufanele azingilosi ezintathu. Futhi oyokuqala umemeza esithi mesabe noNkulunkulu. Yena yedwa limkhonze owadala izulu lomhlaba. Ungatsho njalo vele usuqedile. Akula umuntu wadala izulu ngaphandle kaNkulunkulu. Konke okungathi kwadala okungathi ngamadlozi okungathi kuyabuya kugcina abantu kodwa owadala ukuthi ngiyomela esatshe kusibuyisele kutheni umuntu kasuke kukhonzela enye into sikhonza uNkulunkulu. Esibili yalandela ithi liwili iBhabhiloni. iBhabhiloni kumele kusanganiseka lapha emphotshongo waseBhabheli abantu abazama ukwakha bebalekela ukubulawa ngamanzi bayifica uNkulunkulu lapha khona umlimo wasanganisa inkulumo yabo. So kusiprofeti iBhabhiloni kuthi imfundiso yamanga ephambanisa abantu kuthiwa kayisela amandla ngoba uThixo sechacha kuye abantu ukuthi iqiniso linga ekugcina maye kokhonza isilo mfanekiso owamukela imfundiso yabantu
aphinde ayamukele impilo yona le aphinde ahambe ngayo kuthiwa maye uza kubhidla. So lapha sikhuthaza ukuthi umuntu ngabuyela ukhonzela uNkulunkulu akusela mfundisela amandla eyomhlaba sesumele sikhoze uThixo sinqobe ngaye. Ngikhangelela uvesi ngo-12 mandla, 14 ivesi ngo-12. Verse 12. Yeah. Lokho kufuna ukuqinisela lokubekezela kwabangcwele abagcina imilayo kaNkulunkulu baqhubeke bethembekile kuJesu. Ule mpawu ezimbili lapha nangwenya ezivezwayo ngalabo abala ukukhonza isilo. Yiziphi lezo mpawu lapha? Yeah, and uthi nanku ukubekezela kwabangcwele labo abagcina umthetho uphawu lokuqala. Right. Beze besiba lokukholwa kukaJesu. Ayikhona ukukholwa kuJesu kodwa ukukholwa kukaJesu. Kulomahluko yini kodwa khona lapho ukukholwa kuJesu lokukholwa kuJesu? Kulomahluko ngoba nxa ngikholwa kuJesu Alright. ngezinye indlela lokho akutshoyo ngiyakuthemba, angangipha umyalezo ngiyakuthemba ukuthi uqinisekile ngoba ngimethemba ngikholwa kuye. Kodwa ukukholwa kukaJesu yikukholwa okufana lokukaJesu. uJesu esemhlabeni wayelamandla okwehla esiphambanweni. Kodwa ngenxa ukuthi wayekholwa kuyise, ethembele kuyise ukuthi ngiyolawula izintambo, nguye omtshela ukuthi enzeni ngasiphi isikhathi. uJesu wabekezela, ubaba wathula, wabakwazi ukuthi ubaba uthi ukuthi ufuna ngife esiphambanweni. Mandlo, ubuthini la usichathekele la ukuthi lokholo lwakho lungiselelwa njani ukuhlupheka okuzayo? Ungasichathekela olawo. Ngizaqala ngingezelele lapho babachiyele khona laphana. Nxa sikhuluma ngalokhu ukukholwa kukaJesu baba, yikho lokhuyana ukuthi lanxa kungaboni kuyathemba. Lanxa kungela sizathu sokuthi into yakhona iyenze kona kuyala kulonke kumile ngezinye indlela ukukholwa okuzikileyo ukuthi lanxa kuwomile kunje imali zingekho asisuki kuJesu sihlala khonapho. Yikho ukukholesa ukudingayo okungayi kunyikinyizwa izinto esidlula phakathi kwazo maforo ziyasilungiselela khona lokho ukuthi kwezinye izikhathi uyahamba ngokukholwa. Yes. Wakwangixoxela enye indaba ngwenya bakwenzani kanti wena? Yeah, ngibe lesehlakalo engafakwa ekuvivinyweni. Ngathenga imota ngile 3 months ngiregister, less than 3 months ngiregistile. Weza edakiwe emva kwami ngimiswa ama-robot wangichaya ngemuva, imoto was a write off. Ngangayifaki ku-insurance esingathi comprehensive. Wadlala umchikachika umuntu lamapholisa, angithola ngisenti kumota leyana engangithe Yakuvivinywa. Yeah. Into zezimota dube lawo kwabalechisayo ngikhumbula nezitori. Yeah. Ukukholwa kukaJesu yakudinga bathandekayo. Yeah. Ngoba uJesu enguNkulunkulu wakwazi ukuthi ubaba uthe ngeke kufa. Kodwa ngubaba uzamgcina yena kufeni kwami ize ngiyevuka wahamba wakufa. Right. Kade sidlula phakathi kwenye indlela lonyaka abantu sesiqala ukukhuluma kubi. Sidinga ukukholwa kukaJesu. Kunjalo. Ukuthi nguyothengisa kuba lana usekuphela. Azangathi indlela izalibulala. Uthengisa kuba so ukukholwa kukaJesu kuyagabhela izehlakalo. Kumele sibe kwazi ukuthi ngingagulelwa ngikhaya ukukholwa kukaJesu ukuthi ngizabambelela kunjalo. Ngingalamba ngizabambelela kunjalo. Kungaze kwehleni ukukholwa kukaJesu kubheka kuNkulunkulu akutshintshi ngoba ungumdali uyakwazi ukuthi uvume ukuthi ngingene. Yikho uJobe ethi ngiyamazi uyaphila umsindisi wami. Angaze ngibulale ngizavuka lokho ngimkhonza ngoba nginqoba ngaye. Yinanku ukukholwa esikufunayo. Mandlo kulenye quotation oyithandayo leyana ojayele ukube ukhuluma ngayo nxa sesikhuluma ngendaba lezi. Ungasichathekela? Siyabonga. Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uyananzelela konke okwenzakalayo maforo ngaphasi kwaleli langa ukuthi bakhona abanye abasehlangothini oluphambana lemithetho kaNkulunkulu. Abanye hlezi bazalelwe khona lapho. uNkulunkulu uyakunanzelela ukuthembeka kwabo lokuchiseka kwabo. Ebese sithi nxa sesizwile amaqiniso kuyadingakala ukuthi senze izinqumo. Ngizathinta njengami maforo thina silebandla la ngikhaya. Alright. Kodwa leli bandla la ngikhaya alihambi ngezimiso zikaNkulunkulu.
sikhetha lokhu okufunwa uNkulunkulu. Nxa amaqiniso esefikile kithi balaleli lababukeli, kuyadingakala ukuthi senze izinqumo lanxa ogogo bethu labokhulu bethu bebephakathi kwalona leli bandla eliphambana lomthetho kaNkulunkulu. Siyabonga sihlobo ezithandekayo. Singayabala uGreat Controversy page ngu455 lo 449 kule information ezasisiza ukuthi sizwisise ukuthi uJehova uthini ngomthetho wona lowo. Mfundisi Dube, ungasho lawe amazwi sigoqa lapha. Kusuka kuleli bhuka libethayo ubamaforo. Banengi abantu abagcwele emabandleni wonke angagcinisa abantu. Kunjani? Abazele belokho bekhonapho. Umlimi uthi insuku zokungazwazibekezelela. Right. Kodwa ungabona sokufika lapho kuzamenyezelwa umthetho ukuthi sokulesonto osokumele wonke umuntu abanje ngamandla. Sokumele ukuthi uhlukwazi engangakuzwa ukuxoxela kana naso kumele imphume ngoba kathesi nxa iqiniso lizwile khulekela ukuthi inkosi ngicela kwezindando yakho ngoba umlimi uyabekezelela kodwa kuyafika lapha zathi umthetho ungafaka kanye obambekayo sokumele wonke umuntu azikhethele ahlaye ekufeni kumbe kuphele ngoba sukwazi ukuthi ngeke ngakufundisa ukuthi kulokufundisa okungayisikho kule qiniso sikhethe iqiniso sakuphila. Mandlo. Mina nginanzelela ukuthi uJesu kwenzile konke maforo. Nxa sibizela ukuthi imithetho yakhe siyigcine ngokugcwala kwayo, usibizela ukuthi sigijimele kuJesu. uJesu yena lo nguye ozasincedisa sembese ngokulunga kwakhe. Zihlobo ezithandekayo, indaba iyona le, indaba yomthetho kaJehova. Akatshintshi uJehova, akaguquki, isisekelo sikaHulumende kaJehova. Sihlobo ezithandekayo, asikhonzeni uJehova. Nxa enguNkulunkulu asimkhonzeni, simlalele, silandele okwelizwi lakhe. Silandele, sibe lokukholwa kwakhe. Kukho konke sikwenzayo, udumo lobukhosi kabuye kuJehova. Sihlobo ezithandekayo, nxa kukhona esikuloyisayo, lesikuzwayo, lesikufisayo, sixoxisane kwisifundo sona lesi. Singathintana kulezi number 0772 778 698. Labaloyisa lona leli bhuku uGreat Controversy, impikiswano enkulu. Lingakutsho sincedisane silifumane. Kunengi esingakufunda okuza kusisiza. Babungwenya ungatsho la usigoqele ubususikhulekela. Nxa sivala zihlobo ezithandekayo kuzafika isikhathi wonke umuntu ophila emhlabeni uzamele ukuthi enze isinqumo. Kunjalo. Ngesilungu esithi irrevocable decision oza kutshona isinqumo ozasenza esingasayi kuphinda siguquke ukuthi wena uzalalela abantu, uzalalela uNkulunkulu kumbe uzalalela uSathane. Asilungiselelini ngoba iqiniso ukuthi uJesu uyeza. uJesu ngayisiza uzolanda labo abazabe bethobele umthetho wakhe bamlandela bamkhonza ngeqiniso bathembela ngakuye babambelela ngakuye. Umlimi asenzele kahle asikhuleke nini. Siyabonga baba oyingcwele ngesifundo esimangalisayo siwavezile amaqiniso omthetho wakho ubana isisekelo sombuso wakho singumthetho wakho. Sincediseke sonke babukela abalaleli kubana senze izinqumo siwugcine sikwamukele kakutsha ekugcineni ususiza sisindiswe ngayo uJesu oyinkosi. Amen. Amen.